印尼巨港为领宫近日隆重举行富德正神圣诞庆典活动，其中巨港三角纹仪式带来的福建布袋戏表演成为亮点。该文化演出通过演绎富含生活哲理的经典故事，再次吸引了众多民众关注。由巨港三角纹仪社的艺术工作者于2025年12月3日星期三晚间所呈现的布袋戏表演，成为今年富德正神圣诞庆典的最大亮点。表演者们呈现了3段剧目，皆是透过每周3次的固定练习精心准备而成。今晚的演出以一位孝顺父母、忠于国家的孩子为主角，呈现了一个富有道德意义的故事，在时代变迁中强调传统价值的重要性。其中一位演员伊万表示，他们进行了高强度的练习，以确保角色力量、剧情发展及表演品质能够维持稳定。伊万强调，传承是让这项传统艺术继续流传的关键，必须由年轻一代继续发扬。Tentang anak-anak yang berbakti terhadap orang tua dan negara. Kalau sebelum pentas kita ada kumpul latihan, ada tempat kumpulnya di Kelenteng Kuan Im 1 minggu 3 kali. Harapannya ya ada regenerasi ya, penerus. Soalnya biar ada penerusnya kan sayang, soalnya kalau untuk di Indonesia kan tinggal di Palembang ini aja Oka. 福建布袋戏表演的巨港三角纹仪社主席阿西表示，每个被搬上舞台的故事都带有道德教育意义，强调善有善报，恶有恶报。他坦言，目前最大的挑战是演出中使用华语或闽南语。然而，许多年轻人如今更习惯使用印尼语，使得传承难度增加。Mengajarnya hal baik lah. Kalau berbuat jahat, sebab akibatnya ada. Kalau berbuat baik, ada akibatnya. Nah itu kita pelan-pelan aja merangkul mereka. Zaman sekarang sulit mendidik anak-anak bahasa Hokkien, apa bahasa Cina, sulit sekali。阿西希望这门艺术能持续被保护与传承，因为布袋戏表演如今只有巨港仍然存续，而像北干巴鲁、芝加郎以及棉兰等大城市已不再有此类传统表演。Muhammad Aidil, PAL TV。